Ke a le dumedisa bana ba batle. Ka lebitso ke mme Lethabisa. Tsatsing lena ke tlotla ke bua le lona ka sehloho se matla, sehloho se bitswang tlhekefetso. But ke batla ho bua ka bullying, tlhekefetso, bullying. Ha re le banyenyane tjena, re na le ho utlwa re sa thaba ka mabaka a fapaneng. Empa e nngwe ya bohlokwa ya dintho tse sa re thabiseng ke tlhekefetso, bullying e etsahalang. E ka etsahala dikolong, e ka etsahala papading, e ka etsahala le ka lelapeng. Empa ne ke batla re tlo bua ka yona tsatsing lena. Ke tla qala pele ka ho bala palinyana e kgutshwanyane ya ngwana e monyenyane ya neng a hlekefetswa, bullying. Ngwanenwa a monyenyane o na qala ho ya sekolong. Lebitso la hae ke Olive. Olive o na qala ho ya sekolong jwale a ya grade 1. A tloha sekolong se senyenyane a ya ho ba baholwanyana. O ne a thabile, le batswadi ba hae ba ne ba thabile. Jwale Olive letsatsi pele hore sekolo se bulwe, mme wa hae o mo reketse scarf-thini se setle se mebala-bala. Olive o ne a tatetse ho ya sekolong, a batla hore a tatetse nako ya ho ja ya sekolong, a tla tsebe ho bula scarf-thini sa hae se setle se mme wa hae o mo reketseng sona. Olive o ne a thabile hona ho. Ba fihla sekolong grade 1 kapa standard 1. Ba fihla sekolong a thabile Olive, mme wa hae o ne a mo isitse le ntate wa hae. Ba mo siya titjhere e le hantle, e le monate, le titjhere e thabileng. Titjhere a mo fa setulo, a fana ka setulo le ho bana ba bang ba ne ba le batjha tsatsing leo. Ha a dutse setulong, tulo sa hae se pela ngwananyana e mong pela hae moo. Olive o ne a thabile. Ngwananyana eno e mong o bitswa Patricia. Olive ke ha a thabile, a bile a dumedisa Patricia. Hello, Patricia ke a Olive ya makala. Hei, ho etsahala jwang? Mme wa njwetsa hore ho etsa jwalo ha se ntho e ntle. Empa Olive a tswela pele, a ba isa letsoho, a batla ho dumedisa hakere ho Patricia. Patricia ke a tshwara letsoho la hae, a le tiisa letsoho lena. Olive a utlwa bohloko, a ba lla nnake. Empa a ba sheba kwana, a tswela pele ka class. Ka nnete a bona moya wa hae wa theoha, a sa thaba hohang Olive. Empa ha sheba ka ntle, a bona hore no, ka ntle ka mona ho na le dipapadi tse ngata. Empa haholoholo ke tatetse ho ya mane St. Pete, ba e bitsa St. Pete bana ba sekolo ba banyenyane. A tatetse hore ho uwe breaking. Ya ba o tatile tshepe ya lla ha uwa breaking. Olive a ntsha scarf-thini sa hae, a thabile, a ja ka pelenyana hore a tla tsebe hore a ye manene a lo bapala. Ya ba o kwala scarf-thini, a ya a tatile a lo bapala. Ha a fihla teng o fumana mang? Patricia. Patricia a re ho yena, hei, ha o kene mona. Olive wa botsa hobaneng? Patricia, hobane ke tjho jwalo nna. Olive wa bathong. Ya ba ka nnete letsatsi le mo sulafalletse. Ha a fihla hae, ha ke re mme le ntate ba mo qetetse a thabile nnake Olive. A thabile Olive ha ana ya sekolong. Empa jwale o kgutla a se moya o so le fatshe. Mme le ntate ba mmotsa hore na ho etsahala jwang. Olive ya ba bolella hore ka nnete ha wa ka wa ba monate. Ke ne ke ile
ka tatela hore ke lo bapala St. Peter mane, empa e mong wa baithuti Patricia a ka ntjwetsa hore no, ha ke na moo, ha ke na bapala. Mme le ntate nna ke ba haka ba Olive, ba mo jwetsa hore ao Olive ngwanaka, matsatsi a tjena a na le hore a be teng, empa you need to be strong, you need to be courageous. O tlameha hore o kgothale Olive. A teng matsatsi a jwalo, ho na le batho ba seng hantle ka ntle ka mona, empa hopola hore na o mang Olive. Ha o bua le Patricia next time, o mo jwetse hore no, Patricia, ha ke rate seo se etsang. Haebe Patricia a ntse a tswela pele ho etsa jwalo, tsamaya o lo bolella titjhere. Ha ke re bana ba ka, ha re le bana ba ntate Modimo, re tlameha hore re seke ra ba bahlekefetsi. We must not bully. Hobane lentswe la Modimo le re jwetsa jwalo. Ha o bala ho Luka kgaolo ya 6 temane ke ya 31, e re, mme ka moo le ratang hore batho ba le etse ka teng, le ba etse jwalo le lona. Ha re le bana ba ntate Modimo, ha re hlekefetse ba bang. Ha ke re? Ha re hlekefetse ba bang. Ha re le bana ba ntate Modimo, hape ha re dumelle hore re hlekefetswe. Ebe re thotse fela, ebe moya o ntso tetebela fela. Ha re le bana ba ntate Modimo, ha re dumele jwalo hape. Ha re bala buka ya 2 ya Timothea, kgaolo ke ya 1 temana ke ya 7, e re, Modimo ha ka a re neya moya wa bokwala, empa o re neile moya wa matla, wa lerato le wa boitshwaro. Ha re a newa moya wa bokwala. Ha se hore ha re hlekefetswa re a lwana, ha re lwane, empa re a bua, re a ikemela, hape re a bolela. Ha re shwelelle fela ebe moya o ntso ya tlase bana ba Morena Jesu. Ha se moya o Modimo o re file mona. Modimo o re file moya wa matla, wa lerato, wa boitshwaro, e seng wa bokwala. Ke tla ya hanyenyane ho pale tse pedi fela mo re bonang hlekefetso ka hara Bebele, ebe re a bua hore na ho ile hwa etsahala jwang. Tori sa pele ke Samuele wa pele, kgaolo ke ya 1, temana ke ya 1 ho ya ho 28. 1 Samuel 1 verse 1 to 28. Ke moo re fumanang Hana le Penina. Hana e ne le molekane wa ntate Elkana le yena Penina. Ebe Hana ha ka a ba le ngwana. Empa jwale bohloko ba taba ena, ha e ne le taba e bohloko, e ne ntse le bohloko fela. Empa jwale e etsuwa bohloko le ho feta ke Penina, ya neng a dula a supa taba ena ho Hana. A dula a mo tsheha, a dula a mo utlwisa bohloko ka baka la sena se bohloko se mo etsahalang. Penina ke mohlekefetsi. She is a bully. Yaba Hana moya o ntso theoha fela, o nalla fela nako tsohle. Empa yaba Hana o etsa bang? O ya ka pele ho Morena Modimo wa rapela. So ke batla hore ntho ya pele re tlamehang ho etsa re hlekefetswa ke thapelo. Re balehela kae? Thapelong. Yes. Right? Ebe tori sa bobedi se re se bonang ke tori se fumanang ka bukeng ya Esther. O lo bala chapter 5 le chapter 6. Kgaolo ya 5 le kgaolo ya 6. Mona re fumana story sa Mordecai, Esther le Haman. Haman ne le yena mohlekefetsi. Haman o na batla hore a bolaye Mordecai. Hobane Mordecai a sa mo khumamele.
Mordekai o na tseba gore ke kgumamela Modimo a le mong fela. Jwale ya ba Haman o nka ho e le ho mo sella. Ya ba o batla ho bolaya Mordekai. Esther a baya ho morena a lo bolella morena ka taba ena e Haman a e etsang. Morena a qetella ka hore Haman o na lokiseditse Mordekai hore o lo mo bolaya. Ya ba hona moo mo a na lo bolaya Mordekai teng, ya ba ho bolawa yena. Empa taba kgolo paleng ena ya tlhekefetso ke hore ha re hlekefetswa re tlameha hore re ye kae re lo bolella ba ka re thusang, those in authority. Ha re sheba tori sa Olive, ntate le mme ba itseng ho Olive bua le Patricia o re no, o tla ema hona moo Patricia. Ha Patricia ntse tswela pele o etsa bang? O lo bolella titjhere, the one in authority. O bua le bona bana ba ka. You do not keep quiet ha o thole ha o ntso hlokofetswa. Ha re baleng hape hore na ba Efese Timothea wa bobedi e seng ba Efese ntshwarela. Timothea wa bobedi kgaolo ya pele temana ya bosupa e re Modimo ha a ka a re neha moya wa bokwana, empa o re neile moya wa matla, wa lerato le wa boitshwaro. Amen. Morena Modimo a re thuse hore haebe rona re ba hlokefetse e seng re le bana ba ntate Modimo. Haebe re iphumana re hlekefetswa, re etsa ntho tse tharo. Number 1, thapelo. Number 2, re bua le bahlekefetsi hore ntlohele. No. Number 3, re etsa bang? Re bua le ba leng in authority hore ba mpe ba thusane tabeng ena ya rona. Alright, ha re rapeleng he, re tla kwala ka thapelo. Morena Modimo wa rona ya tshepahalang, re a o atamela. Morena le Modimo wa rona, bana ke bana ka pela hao, Morena le Modimo wa ka. O mpo ba thuse Jehova ya halalelang. Mathateng a bona Jehova halalelang. Hoba lefatshe lena ha se lefatshe le monate ka dinako tsohle. Empa Morena le Modimo wa ka, o re file lentswe la hao hore e be le lona le re tataisang hore na re sebetsa ditaba jwang Jehova. Ntate tsatsing lena re ithutile ka bullying, tlhekefetso. Jehova re thuse hore re se ke ra ba bahlekefetsi. Re thuse Morena le Modimo wa ka hore ka mehla yohle re etse ho ba bang jwalo ka ha le rona re ne re ka rata hore ba re etse le rona. Jehova, haebe ho na le bahlekefetsi ba tlang ba tobane le rona Jehova halalelang, re thuse hore re tsebe ho rapela, re tsebe ho bua le bona, re tsebe ho bolella ba leng in authority hore ba mpe ba re thuse. Tsena re di beha ka pele ho wena Morena le Modimo wa rona, ka lebitso le matla la Morena le Mopholosi wa rona Jesu Kriste. Amen. Alright. Ke tla fella mona he, bana ba Morena Jesu. Amen.